Masa Siti Aminah memekun Nabi Muhammad. Siti Aminah melempar ke payung Angra dalam kandungan Aminah kandung Nabi tinjau hari tak rupawan Allah. Aminah kandung Nabi tinjau hari tak rupawan Allah. Bulun fonten Nabi Adam menejau khabaran Aminah mu'min kena Idris alaihi salam yang gata kandung pangula Nabi Muhammad yang elokan hana banding di dalam dunia Allah. Muhammad yang elokan hana banding di dalam dunia Allah. Masa Siti Aminah memekun Nabi Muhammad. Siti Aminah melempar ke payung Angra dalam kandungan Aminah kandung Nabi tinjau hari tak rupawan Allah. Aminah kandung Nabi tinjau hari tak rupawan Allah. Bulun lelumpa Aminah kata Nabi alaihi salam yang tak kandung hai Aminah ke Rasulullah yang akhir zaman. Muhammad nur janjungan Nabi banasi gamadonya Allah. Muhammad nur janjungan Nabi banasi gamadonya Allah. Masa Siti Aminah memekun Nabi Muhammad. Siti Aminah melempar ke payung Angra dalam kandungan Aminah kandung Nabi tinjau hari tak rupawan Allah. Aminah kandung Nabi tinjau hari tak rupawan Allah. Limang bulan mengandung Nabi Ismail Trojabri haba berkata jaga hai Aminah nyan Rasulullah lam tubuh gata Muhammad nur ilahi Nabi pangaule alam Allah. Muhammad nur ilahi Nabi pangaule alam Allah. Masa Siti Aminah memekun Nabi Muhammad. Siti Aminah melempar ke payung Angra dalam kandungan Aminah kandung Nabi tinjau hari tak rupawan Allah. Aminah kandung Nabi tinjau hari tak rupawan Allah. Nabi Musa karamullah yang bulan le Aminah mu'min Nujabri taba Aminah
Aminah Syahya bulan penebla karama tente Muhammad yang elokan hana banding di dalam dunia Allah Muhammad yang elokan hana banding di dalam dunia Allah masa Siti Aminah memeku Nabi Muhammad Siti Aminah melempau kepayungan anggra dalam kandungan Aminah kandung Nabi tinjau hari tak ada rupawan Allah Aminah kandung Nabi tinjau hari tak ada rupawan Allah Nabi dawal lagi salam yang tak amalan elok suara Ba Aminah dawat pesan guna Tuhan anu dijata kun Isa anu Maryam Muhammad nana anu gata Allah kun Isa anu Maryam Muhammad nana anu gata Allah masa Siti Aminah memeku Nabi Muhammad Siti Aminah melempau kepayungan anggra dalam kandungan Aminah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi